Reverend Father Cristobal Fonez orukure bugombe by'okushaba hamwe n'ekigombe ky'engabo za Eucharistia omunsi yona okuruga omu ofisi ya Papa ahire okushaba ko bwebire nabugana abembezi b'ekigombe ky'engabo za Eucharistia omu itware rya Mbarara ari Nyamitanga Cathedral okubegesa hakubine kongera kutungura ekigombe kyo mu itware. When we are close to Jesus, our life is better. So I will suggest the parents to consider that you obviously want the best for your kids, and the best you can give to them is a personal relationship with the Lord. So please don't take them away from the Eucharist, but all the contrary. Try to be with them, participating in the community and celebrating all together this wonderful mystery. Ogu yashaba abanyanga bokore bikire kutari kweshwekera kandi yashaba baziro kuruza abana babo mu kigombe eki. Reverend Father Francis Agaba Kadidi orukurebera ekigombe cyo mu itware yasimisha abarisa hamwe n'abasaseredoti bono mu itware ahabo kubahwera kandi yagamba habarukora. Sime Archbishop Lambert Binuccia and his Korean to myself Corona Vikajeko Chancellor Pastor Komieta Treasure Jotjeta Kuri. Okay? Abantu abona batwasize kuyicaza umuntu bisha ntabwo ico shemerire kutaho buryo kureba ngo umurubufu icyo barkweta parishi abantu abakova bari mu rugombe by'ubutumwa na munomno abanyangabo bahebwa icyo turkweta support ntabwo ico cyo kurebera umukuru chairman wa Rite Council Muhammed Gervasio nabo yashaba nije pchiko ndebe abanyangabo aharurengo rwa diocese ibigenderirwe byabo bariyo bakora. Bwanyuma y'omushomo Father Cristobal ayebembire ekitambo kya misa omu Cathedral Nyamitanga. Kashemera munonga kurebuka n'umugenyi witu wabuzekera wa Papa mwene yategesa munonga kandi tumante byatwegesa tuza kutekamo tuza kutomukora okwija komujwekerwa wa Papa mu diocese egi nindeba nkiza kuretaho omuhimbo muhango n'aba abanyanga babari hansi egemenyete kiri hansi bija kwejumbira mu kigombe ekyo obukama bwarahanga bwongere kubukara. Obutumwa bwanje nishaba kugira ngo abazire abakutureberera na buri omu wena nimshaba kugira ngo tukunde dini yitu kandi tubase kureta batahi bitu tubongere mu kwikiriza tubakuze mu dini kugira ngo nyensya baruge muri abana bamugasho kandi bari abana barungi abo kujanjaza obukama bwa Ruhanga. Ekigombe ky'engabo za Eucharistia kikatanduka omu mahugwaro 1914 omuyanga ya Itare kyajanjara omu mahanga mingi kyahika no mu Uganda omu mahugwaro 1950 kandi hati omu itware rya Mbarara kine bamemba barukurenga emitware 4 aha bwa TV West and Aiden Bataringaya.